Cipayung Praja, Kota Palembang. Polisi Pawang Praja Kota Palembang menegaskan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah dan melakukan gerakan social distancing. Apabila mendesak dan harus keluar rumah, gunakan masker dan memperhatikan anjuran physical distancing dengan menjaga jarak minimal 1 sampai 2 meter terhadap orang sekitar. Apabila mendesak wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari pemerintah Guru Masyarakat serta tidak masyarakat yang tetap menggunakan masker dan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah dan memperhatikan anjuran serta hindari keramaian serta tidak menyentuh area wajah ketika di luar rumah. Kita mungkin kita tingkatkan lagi karena terus terang There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for living. Make a little space. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people out here. If you care enough for living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a lot.